Ja bi ipak možda Mujezinovića tu izabrao, ali svak ima svoje mišljenje. Bilo kako bilo, da ne izdvajamo nikoga, Željezničar je timski odigrao ne toliko kvalitetno, ali taktički i borbeno dobru utakmicu protiv neugodne ekipe Posušja i evo na putu da zabilježi prvu pobjedu u sezoni. U ovim trenucima kraj meča, dakle Željezničar je ostvario trijumf protiv Posušja rezultatom 1:0, bio je dovoljan gol Mujezinovića iz 18. minute za prva 3 boda. Bilo je malo povuci, potegni u određenim periodima utakmice, ali eto Željezničar je izgurao ovih 90 minuta i ostvario trijumf nakon što je u prvom kolu remizirao protiv Borca, pa izgubio Tuzla Citya. U oba meča dosta nesretno je ostao bez pobjede, sada su ipak savladali Posušje sa 1:0. 3-2 šutevi u gol, 4-10 udarci, tu je Posušje bilo bolje, 4-7 korneri, 8-13 prekršaji, 1-3 žuti kartoni, 2-3 ofsajdi, nije bilo crvenih, po 2 odbrane golmana i posjed lopte kroz čitavu utakmicu bio je na strani Posušja. Sada ćemo vidjeti highlights sa ove utakmice, pa ćemo čuti i izjave. U prvom poluvremenu po dosta sparnom i vrućem vremenu Mujezinović je pogodio u 18. minuti. To je bilo sve što smo vidjeli domaće ekipe u prvi 45 minuta, ali lijep gol Mujezinovića. I eto, nismo mogli pretpostaviti da će to biti jedini gol na ovoj utakmici, ali tako je bilo na kraju. Ovo je bio pokušaj Barišića. Lopta je otišla preko gola. Imalo je Posušje još jednu šansu u prvi 45 minuta kada je Vukoja imao priliku, ali odbranio Bender. U drugom poluvremenu kolosalna šansa da je Željezničar nakon slobodnog udarca kojeg su izvali fantastično. Evo vidimo tu situaciju, ali fenomenalna odbrana Bačaka. Zaista nevjerojatno šta je skinuo Mujezinović. Opet Mujezinović u akciji i opet je Bačak tu imao dosta poteškoća da zaustavi kapitena Željezničara. I onda je Željo stao, orijentisao se da odbrani ovaj gol. Posušje je napadalo, pokušavalo nešto, a najbolju šansu imao je Serdarušić u 66. minuti. Mislim da je to ta situacija kada je iskoristio smušenost u odbrani Željezničara, no Bender je još jednom sačuvao svoju mrežu i možda da izdvojimo na udarac Blaževića u 80. minuti i sve ostalo je manje vrijedno pomena. Ono što je najvažnije za Ivkovića i njegovu ekipu, evo vidite njegovu reakciju, je ta 3 boda prva u ovoj sezoni. Proslava ispred južne tribine i sasvim zasluženo Željezničar ostvario pobjedu. U narednom kolu idu u goste Zrinskom, a Posušje koji je Borac. Idemo da čujemo sada izjave trenera obje ekipe. Kraj utakmice ovdje na Grbavici, Željezničar slavio minimalnim rezultatom protiv ekipe Posušja 1:0. Sa mnom je, pored mene je trener Posušja Denis Čorić. Gospodine Čorić, u poluvremenu sam rekao da je Posušje izašlo zaista hrabro boriti se. Na kraju rezultat ipak nije bio na vašoj strani. A je, evo, prije svega, što kažem, nešto vezi utakmice, da čestitam ekipi Želje na osvojena 3 boda. Što se tiče nas, evo 3 kola, jednostavno ja nemam momcima šta zamjeriti. Evo, što se tiče današnje utakmice, mi smo praktički Želju svih 90 minuta držali u šahu, izuzev tih drugo polovrijeme, tih 10-ak minuta gdje nismo dobro ušli, a ostali 80 minuta, mislim, suvišno je pričati. Jednostavno, fali nam taj mali klik, fali nam taj gol, jednostavno, kažem, nadam se da će doći, ali evo, kažu jutro je pametnije od večer, tako da ćemo prvo prespavati, razmisliti malo šta i kako dalje. Ova ekipa stvarno, ova 3 kola igra fenomenalno, ali gledajte, kad nema gola, nema boda, vidjet ćemo, sješćemo s upravom, pa ćemo odlučiti šta dalje.
još kratko, sljedeće kolo još jedna teška utakmica, dočekujete ekipu u Borce. A vjerujte mi da ekipa Posušje može igrati sa svima, što je pokazala ova 3 kola. Fali im to danak iskustva, što je očigledno, vidjeli ste i danas. Jednostavno to će doći. Imamo, opet ponavljam, raspored takav kakav imamo, dolazi Borac, teško, ali kažem, jutro je pametnije od večeri, pa ćemo vidjeti što se tiče te utakmice. Hvala vam i sretnu nastavku sezone. I vama. A s nama je i trener fudbalskog kluba Željezničar, gospodin Haris Alihodžić. Gospodine Alihodžić, prije svega čestitke na pobjedi. Evo nekako sa poluvremena, ono kako sam i kazao, detalj koji obilježi utakmicu je taj pogodak Mozinovića, na kraju je ostalo 1-0 za Željezničar. Upravo tako kako smo mi i željeli, tako se na kraju ostvarilo. Drugo poluvrijeme sigurno veoma bilo teško. Ekipa Posušja je pokazala svoj kvalitet, naravno pokazala je posjedom lopte, međutim u samoj završnicu nisu ni jednom ozbiljno gradili gol. Mi smo imali jednu 100% šansu, u drugom polovremenu nismo iskoristili. Naravno, zahvaljujući, evo vidjeli ste, ovakvu publiku nema niko sigurno u Bosni i Hercegovini, nošeni 12. igračem, a to je naravno najbolji navijači sigurno u Bosni i Hercegovini. Ovi dječaci su pokazali na terenu i dokazali da ima kvaliteta i ja im još jednom čestitam i sasvim zaslužena pobjeda. Evo kratko ću i vas pitati, sljedeće kolo također i za vašu ekipu je teška utakmica protiv Zrinskog. Pa sigurno da će biti teško, ovi dječaci nemaju u Mostaru šta izgubiti i to su utakmice koje se najbolje i odigraju. Ja se nadam da će pokazati ovu borbu, angažovanost i sa jednim bodom bi bili prezadovoljni. Hvala i sretno imamo u nastavku. Hvala vam. Kerime, čuli smo evo izjave oba trenera. Željezničar savladao Posušje rezultatom 1-0, toliko sa terena stadiona Grbavica. Hvala ti, Emire, sa ovim slikama gdje igrači proslavljaju s navijačima osvajanje ova 3 boda. Mi bi se polako i odjavljivali, zahvaljujemo svima koji su radili na realizaciju prenosa. Što se tiče Moje TV, budite uz nas u ponedjeljak utakmica u Mostaru, Velež, Rudar, Prijedor. Večeras, kroz koji minut Sarajevo, Zrinski, sutra Široki, Radnik i to bi bilo to za ovo 3. kolo. Ugodan pozdrav i ugodnu noć želimo sa stadiona Grbavica.